Madun dona mi katan kova Ewenyigba TVG le wale yame egba ganye nkeke tohi ade Yehowa Mawu to gana mi be nye gakpɔ egbe ƒe agbe akpe ne Yehowa Mawu eta eye akpe ne wo hã wo ame si ke le Ewenyigba TV kpɔm le eyi yame alo ame si ke le miaƒe ŋkɔ sem le eyi yame akpe ne wo hã egba miekɔ nya tɔxɛ aɖewo gakɔ va miaƒe mɔ dzi alo nyadzɔdzɔ aɖewo gakɔ va miaƒe mɔ dzi nye nyadzɔdzɔ ka hekɔ ƒo ɖe miaƒe mɔ yawo ko ŋu ale politicians wo dona ŋugbe na amewo be ya awɔ nu ya na amewo awɔ nu ya na amewo no nye be eɖo ekɔ da yi dzi ta le eyi ya me mi le nane ni akpɔ ge ɖa gakpɔ nu ke dzɔ le nsumia nye afi ke ma Eastern region kple Greater Accra me, that is Accra Kumasi highway kafi na do nsam alo dobro ƒe megbe nye nsumia afi ke ma Eastern region kple Greater Accra region do me nkata nyakpale ƒe mɔa le ɖa ona complain be emɔa mele nenema tsã va yi o gake ke ekɔda yi ɖoɖo December kafi age ɖe December ma politicians va do ŋugbe na wo be yeawɔ mɔ na wo ta kɔ va nye nenema woƒlɔ emɔa dzi kple grader gake moti edo emɔ kɔ va nenema eva na be emɔa va gbegblem ta etsi aɖe dza etso ya va yi ko tsɔ fi ɖa gbegbe ame mi ɖa gbe etsi gã aɖe va dza etsi ya dza menɔ bɔbɔe o ali va ƒlɔ mɔa dzi ta va na mɔa katã va gblẽ nyama ta ke etsia va dza etsia dza gbagba xlɔ anyigba ɖa ke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 
bana politicians wa udung bana ko o blow dala pana o tunya te bana o ta e ba ona ma odo jiku pa monye vi mu gadizimbe ogas politician de kepe besisalo politician de kepe nyao ta mi akpo mora ali mo wada ta mi po video ada ba fi nyaga yi. I'm moving down. Good morning. And drunk one. Insurance say, you know, sir. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. But Ta mi ko ali emwa wo mi to mi ko ali emwa wo ta menye be mi Ewenyigba TV a mi dana la ko nu ikenye nyajojo adodua menye mi akpe agbo because I'm a good platform good kana nyagbo na he ke belemwa ko belem ga ke Ewenyigba nya ikenye nyajojo letepa nya kame cover na mi apomoji ta mi ko ali emwa ko ta ami okenye ami ole isumia area ke echi agbenu le Kanyigba pa la mo le jicho kokwa de kamu ke mo ha mi mi awo interview no ga ka mo dizimbe ko mo na jele eni a camera mo ta en man sita meeting wo interview na ma de ke na mi akoba de ami o ke ga ka mo a ya de da enye evidence alo edi adase gbogbo zamba ya tepe gboro mi le cho eni ya enya jo aka jole nsumia siganye feedback by Friday cho ta nia politicians so to a open nya ever wo glo enu nya bo hiana na na cho electorate alo ameke koda ga no gbo a do na ngbe ga
gakamuti wana na kachongo gakora kura hama nwa techi nungwa yeah the same thing yeah jola fima o mama kuka trora mapa dumaza tabana ba voa ova gbomoton muti le ni omo yeah anya nua aka afima mele cover ga cover mi afomoji ta anya to america konya cover na mi a oyo na anya ba christian na dia walo civis azo anga kokure hu ami jaga gba mi download app Ewenyigba TV per app alaba mi ata akpo enya jojo gede alo asanya jojo gede na mi la YouTube mi la fima na mi la Twitter mi la fima Instagram mi la fima na mi la Facebook mi la fima Ewenyigba TV akpa na mi be mi no atoji no nupon akpa